Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagariang ko agama Islam pag-adatan. Itatarus tanu dun so di itano di kapamagusaya si sagyang kaya kitab ay ningaranan sa limadha akhtartul manhaj as-salafi ma'na inu akong pilia so manhaj as-salafi arki Sheikh Salim bin Eid al-Hilali. Miyaw na din amya pamagusay umang ulama tanu sa Arab so miyaw na pandangan din na mga pages sagyang kaya kitab na aya ini miyasang anak na page na puun sa page 70 safhat 70 page 70 taman sa page 86 na duo to abendingan amya sa bending o Sheikh tanu sa gyang kaya mga pages amya sang anak paganeron na tigigan kay Sheikh tanu halis sahaba ridwanullah alaihim indahum manhaj ilmi inutigian sa mga suhbat mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam baadin tigian ang manhajiran sikudiran di kapagagama paman bantigiran bad na tigian ang manhaj maana manhaj nagyang ko ta ukit-ukit o dinalalan ap kedegeniran si kodiran di kapagagama lagit sudiran di kaperuguruguda si iko mga dalil na inutigan baadin ang manhajiran lalan ukit-ukit susungkadniran ap kedegeniran si kodiran di kapagagama natigang kaya Sheikh tanu وردت الأحاديث تبين أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم منهج علمي دقيق في الاستدلال والاستنباط منها ميالو تيجن ثم دخل mga hadith miyalu tigen sa mga hadith apapakaraygnian amataan na so mga sahaba radiyallahu anhum na adin na manhajiran adin au kitokitiran lalan absungkad niran si kudiran di kapagagama dakik mailot si ko diran di kaperuguruguda manhaj matatendu si ko filistidlal wal istinbat maana si ko diran di kapugusarairan udin nakadiran di kaperuguruguda kang dagda si ko mga dalil wal istinbat na gusto kapakambuatayrang ko mga kukuman puun si sagyang kay ang mga dalil na adin manhaj kakadegen o dinap sungkadin o mga sahaba. Pagsagyan kay hadith, agyan kay kabasagyan kay Sheikh tanu, nagyan kay yakatitayan kay Irbad bin Sariya radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala usikum bi taqwallahi was sam'i wat ta'ah. Ipanginsan akarkano tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam so kikalakan ko Allah naguso ka pamamakinugan nagu ka pangunutan sikum ulwan niyo wa in abdan habashiyan sa apiap na miyaguluan rakano na Bisaya fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira matantigyan asa din sa makapagintaw si ko pungori amasa na kemasaan yan kailay niyan din so pitimbarangan di pemagayunan di pemagayunan no di na pitimbarangan kasuran-surang di pemagayunan kasusupakaan na ito ni Tigo Nabi SAW, ito ni panduan niya ng tanong, wa iyakum wa muhdathatil umur, fa innaha dhalala, na pananggila inyo, sunganin at manganganin at pimbagusi ko agama Islam, fa innaha dhalalatun, na mata na tiga nas kanyan, na kadadagan, nuli na dadag. Sa iko pala hadith na tiga na kullu bid'atin dhalala, wa kullu dhalalatin finnar, langon a bid'a na kadadagan, na langon a dadag na si pagulugas, si kunar apoy sa naraka jahannam. Faman adraka dhalika minkum fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nasan tigin sa rawtan niya naging kanan abetad. Naging kanan masa kamasaan niya kasaksiyan niya so pitimbarangan di pemagayunan di kasusupakaan. Fa'alaykum bisunnati antunay panduan ng Nabi sallallahu kuan niyo kapitiniyo so sunnataken aguso sunna o khulafa'ir rasyidin naskan aguso sunna o mga sahabat akan ay malaw na sumanga khulafa rasyidin maana so Abu Bakar so Umar so Uthman o so Ali nakakabaniron tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga panayaw ila toto sa mailot kakuatan o kapititan o sagyang kaya mga sunna mga ukito-ukito mga sahaba radiyallahu anhum tigugyang kay Sheikh tanu i'lam akhal iman rasyadakallahu lil haq tanu dinga tiga pagaring ko agama Islam diyan nga nang tigay na kay aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sunnatakan
kuan niyo kapiti ni susunatakan agu susunna o mga sahabatakan na kanabayan makapmamaana sa uba susunna o mga sahaba na banyan masusurang o di na adin asala ka wasunayran kanaba makaayon si kusunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanaba kigyan igina ni maana niyan kaaya maana ng tigyan na susunna o mga sahaba. So ukit-ukit, lalan, manhaj o mga sahaba, nagyuto dun isunna o di nagyuto dun, makaayon ito, makaayon si kusunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kagiyatigan na sa mga sahaba na siran ilbi ang matao, siran ilbi ang malay sabot si kusunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giti sabab tigyan, inirupa siran, biyentug siran sa inirupa siran sa bilhidayah asiran na miyaturo. Faadafaha lahum na inisandi kiraw Nabi sallallahu alaihi wasallam susunna liannahum ahaqu biha kagya silang tigyan ilbi patot si sagyang kay sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aulan nas bi fahmiya nasiran ilbi amalay sabut si kusunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha al fahmu tawatara an ahli al ilm ginantigan as-sabut ginantigan rayagan usayan am yalitan ma'na asusunna o mga sahaba na gito din susunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giti sabab kini penduan raktano kini sugun raktano Nabi sallallahu alaihi wasallam o pakataling umartano so di pamagayunaan upama uni na so di kasusupakaan kadika surang-surang sa ko mga bitira ko agama Islam na ayan ni pendurok tan Nabi sallallahu alaihi wasallam pagdudtano sa kuentano sa sunnat yan agusaka mo tumambu sa sunna o mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha al fahmu tawatara an ahli al ilm na ginantigin asabot aguraya ganaguusayan na lumalangkapanan sa kumampunay sa ilmu ko agama Islam maana sila sa mga ulama iman to piagal pia inalisa Sheikh diyan kay Sheikh Tano so katero usayan rayagan o isamala ulama si Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah ta'ala si ko kitabin al-Mustatab al-Ihkam fi usul al-Ahkam inaloy o Sheikh Tano si sagyang kay kitab yan so nganin udi na paman na so tindag so naisuon Tano si kung mga nganin da pamagayon doon mataayon sa mga sahaba si ko saba ada mga bitira ko agama Islam na malunin nung tupya karayag na epya ko rin siya natigyan na akhadna ma ajma'u alayhi natigyan ni mano to sa tigyan sa miyataayon nun so nganin miyataayon nun sa mga sahaba niya isa-isa sira nun na wajib paturerak tano tigyan so kaakuatan nurong kakapititan nuron si kunganin mga bitira ko agama Islam amiyat taayunon so mga suhbatu Nabi sallallahu alaihi wasallam kagya siran tigan ilbi siran ilbi pangungunutan adi susalakaw ang mga tao kagya biyentug siran Nabi sallallahu alaihi wasallam ang ikadua na ini sugurok tanu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang kuta hadith ami alitano akakuatano kakapititano sa siko sunnatian nagusunna o mga suhbatu Nabi sallallahu suhbatian radhiyallahu anhum iman to na sa giyang kaya page 73 na pangalin no Sheikh Tano so sabaad ang mga katir o mga ulama ipambagriyan si sagyang kanan arayagan o sa na mi aloy tano na pangalin niya sa mga sabaad katir o mga ulama datarin pa man siya kay ni al-Fullani rahimahullah ta'ala si ko kitabian iqavihim mi ulil absar wa inma yuqalu sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma li yu'allima anna nabi sallallahu alaihi wasallam ma tawahu 'alaiha ay butigan asabab sa kiatirwaon pamana si kumaanan niya padap kasabuton na ay butigan asabab pakiatirong Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sunnat takan na gusun Abu Bakar wa Umar gusun mga sahaba na an kasabuti an matangkad amataan na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ginatan yan siran pamana so betad yan nagitud ni betad o mga sahaba betad yan nagususunan yan nagitud din isunna agu betad ini pagagama ini sampai raktano mga sahaba niyan radhiyallahu anhum wa ala hadha yanbaghi an yuhmal hadith na ginantigin nga Sheikh Tano ginantigin na sabot rayagan na san prurana sumana gyung kuto hadith mi ali tano alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di ma'ana kuani o kapitini so sunnatakan agu sunna o khulafa ar-rasyidin min ba'di ma'ana aknabanan ma'ana so sunna o mga sahaba na gitu din so sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam udin na so sunna o mga sahaba na makaayon
maka papasod si ko manhaj o din na si ko sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datarin mamugi ang kay ulama asi Qari rahimahullah ta'ala fi mirqat al-mafatih fa innahum lam ya'malu illa bisunnati. Makna tiga na ayat datar lawan sa ayat makna hadis na datar ubah diterung Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum lam ya'malu illa bisunnati. Kagi ayat tiga na sabab sa kini sugu na kan kini pendua na kan sa kakakuan yo kakapitin yo ko sunna o mga ukit-ukit o mga sahabat akan kagi asiran tiga mataan siran na lam ya'malu desirang pagagama desirang pagamal desirang gelebek inunta sa makaayon o din na inunta sa gulalan si kusunna akan tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam naginantigan isabab pamana kini sugu na kano sa kakuan nyo kakapitin nyo si ko mga sunna mga ukit-ukit manhaj mga sahaba radiyallahu anhum falidafatu ilayhim imma li'ilmihim biha na etigen na sabab pakini sandi kira Nabi sallallahu alaihi wasallam ko lapyat sunna na kagi etigen na siran ilebih siran tigan ilebih malay sabut malay ilmu si ko sunna ukit-ukit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay katalo ulama natigyan ngayon na siya Al-Mubarakafuri rahimahullahu ta'ala si ko kitabiyan na Tuhfatul Ahwadhi at tigyan na laysal murad bisunnatil khulafa ar-rashidin illa tariqatuhum al-muwafiqa li tariqatihi sallallahu alaihi wasallam dan tigyan ang murad dan tigyan ang maksud si ko kaya turong Nabi SAW sa sunnat o mga sahaba ruwar sa ukit-ukitiran na makaayon si ko ukit-ukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam ginantigan isabab kinisuguon raktan o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kakapititan o kakuatan o si ko mga ukit-ukit manhaj o mga sahaba radiyallahu anhum na apya pantigig yan kay Sheikh Tano وهذا الراعي عند الدليل هو أيضا من سنته apya pentingin si ko saba ada bitiara ayap ya kamu ayanun o mga sahaba na so paman na so sariliran na ijtihad kagigira ko na ad na mga masala adon mataayon sa mga sahaba na ad na sabad ko mga sahaba agira ko na di mag-ijtihad datar pa mo Ibn Abbas o din na giraw man niya si Abdullah bin Umar o din na si Abdullah bin Mas'ud na ad na mga ijtihadiran na doon supaka o pada mga sahaba na tigugyan kay Sheikh Tano agi na matigyan na may itong si kusunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in kulta o tigyan o turong ka sa makaysa ka anda man tigyan ni itong niyan si ko paman na ijtihad si kaya pruguruguda o isa sahabi sa giyong ko to betad na piyakambutin sa kukuman na nakumapakambutin sa kukuman na ano man kikiitong ito sa sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakatimbal agyan kay sumbag agyan kay Sheikh Tano nakagitigin na sa mga sahaba na may gintaw siran may pagpadiran sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na siran ilbiya matao sumasabot si kung mga unayan na mga tumadeng initenan inibaga ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na siran ni mala sumyabot si kung manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dataro pa mako ukit-ukit adi ka pruguruda ko dalil aguso di ka pakambutan na siran ni ilbiya matao si sagiang kay datare abetad nagiti sabab mas siran ni ilbiya kuan agu pangungunutan adi susaba ada ijtihad sabab ada mga ulama wabil jumlah digyan kaya Sheikh Tano ayat tiga nakatimbal fa inna sunnatal khulafa ar-rashidin hiya fahmus sahaba radhiyallahu anhum lid-din ayat tiga nakatimbal ay na tigan mataan tigan na susunna o mga sahaba radhiyallahu anhum na siran yes kanyan tigian susabot usayan rayagan o mga sahaba si kung mga bitira ko agama Islam liannahum kanu ala ma kana alayhi nabiyuhum fahman wa tatbika kagamataan tigian na siran na mapapadalam siran ko betad agyuto din subetad Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko sabut si ko paman na ilmu agu si ko di kapakarayaga agu di ki paman na di ka kipagintaw si ko suguan wallahu subhanahu wa ta'ala na subetad Nabi sallallahu alaihi wasallam nagitun tigian ibetad o mga sahaba radhiyallahu alaihim nagiti sabab al siran nilebi pagunutan kagi sira ni mala matao si ko betad Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayatigin na ipembegersan
agu mapakaraygiananan asabot nagyang kaya mi aloy hadith o pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam sa taftariku hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar ke makapsurang-surang aru kebagi gyang kaya umatakan sa 73 firqa grupo sekta na kulluha finnar na lagun palayadin perusahaan palayadin pagulugas si kunara kajahanan illal wahid apakalidas inunta ruwar sa saktiman afirqa natigo mga sahaba kila wa mal wahida ya Rasulullah nantagian kaya satiman afirqa ya Rasulullah na inismbago Nabi sallallahu alaihi wasallam na ma ana alaihi al-yawm wa ashabi sa dintigan sa betad akan imanto agu betad o mga sahaba maana sa din sa makaayon si kusunnat akan agu sunna o kito mga sahaba radhiyallahu anhum nasiran su grupo pagkadagan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na maure na hemanan yan tigan Syekh Tanu kasabot sa kay na hadith laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'ifat al-mansura min man ittasafa bi awsafihi sallallahu alaihi wasallam wa awsafi ashabi mata antigen sabenar api akaraya gu Nabi sallallahu alaihi wasallam gulan sa kay hadith ayat tigian grupo ta'ifa apakadagan nasadin sa mapapadalamun sa mga rupaan o Nabi SAW maana sa sunna o Nabi SAW magu mga rupaan o mga sahaba maana sa ukit-ukitiran manhaj o mga sahaba ridwanullah alaihim kagatigian wa hasilul amr anna ashabahu kanu muhtadina muhtadina bihadi kagatigian isap na sabab na sa mga sahaba nasiran tigian inisugu Allah subhanahu wa ta'ala pangungunutan faqad jamadhum fi kitabillahi al-majid na ya alwi sa Quran akya bentuga kiran Nabi sallallahu akya bentuga kiran Allah subhanahu wa ta'ala sa kamu tumabus Nabi sallallahu alaihi wasallam mabiyantug siran o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa guna na awanan sa kalbihan o mga sahaba radhiyallahu anhum nagititigan ni sabab ay lebih pa pangungunutan na sa mga sahaba radhiyallahu anhum fa kullu man iktada bihim fa huwa min at-ta'ifatin najiyah ad-dakhila lil jannah bi fadlillahi wa rahmatihi nasadin sa tao pamana sungkad niyan o din na mangungunutan bali niyan pamana aya sinyang pakapisuda sunya di kapagagama si ko okito mga sahaba na kapag kanyan tigian si iko grupo apakadagan o Allah subhanahu wa ta'ala pagkasul niyan sirang ko surga bifadlillahi wa rahmatin gulalan si ko limo kapdi Allah subhanahu wa ta'ala naginantigian isabab pamana ubatan uban tiga pagili agyang kaya tiga agyang Syekh Tanu na miya kadagdagal pan ang mga dalil pamana miya alu sa Quran miya alu sa sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam apembentug niyan so manhaj o din na ukit-ukit o mga sahaba ridwanullah alaihim amadakal pan ang mga ngaran ay inibetukiran o Allah subhanahu wa ta'ala agu inibetukiran o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa guna na o sa kalbihan akapembentuga kiran o Allah subhanahu wa ta'ala agu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang makisatigian na bituan niran so ukit-ukit o mga sahaba sa sabil maana marayag ukit-ukit o di na bituan silang iningaranan o Nabi SAW susunatiran sa mismo sunna ay nisan din yan si iko sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu bituan silang pan sa ta'ifatul mansura o pamana grupo pakadaag natigyo nga Syekh Tanu tadabbar qawlahu ta'ala manung man tigyang gedag-gedag yang kaya katiru Allah subhanahu wa ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw o tiga no maratiasiran sa datar o kaya paratian yo tigo Allah subhanahu wa ta'ala faqad ihtadaw na saben-sabenar akaturusiran tigo Allah subhanahu wa ta'ala naginantigyan katimblay mga pagari ang agama Islam na sa mga sahaba radhiyallahu anhum na adin ang matatandu adin ang manhajiran si kudiran di kapagagama adin ang manhajiran si ku kapakarayagaran di ka pamagusaya si ku mga bitira ku agama Islam labaw no pama bata di labaw si mga bitira ad na mitutumpog yan si ku akida so kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala so tauhidul rububiyyah tauhidul asma wa sifat tauhidul uluhiyah usalakosan ang mga bitira si ku akaidiyya na adin ang manhaj o mga sahaba radhiyallahu anhum na adin ang mga
adin ang mga bitira ko agama Islam amya taayon sira no mi ajma sira na paturay akakuatano si sagi ang kai kaya pagijmaan niran dataro pa ma o si ko asma wa sifat na si mga sahaba radhiyallahu anhum na mi ajma siran si ko mga bitira si ko mga ingaran agu mga sifat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah taala na tununugan tanog yang kaya bandingan tano sa ayat mana pemagusain tano nagyang kaya ka ba sa dadag kapit o miyangori ang mga dadag grupo pamana inalugian kay Sheikh Tano kabaserang kun na sumadhab kapit o mga salaf na aslam linang akida maana mawatang ko karibatan o gaid na sumadhab o khalaf niya nga orin na sira ni libi ang malay sabot sira ni libi ang malay ilmo agu makauntol na inutigyan banaragi ang kaya kabasa agiang kay mga dadag ang mga grupo na inshallah taala pamagusain tano buwanan sa ko pakatalunog bandingan tano ikapitun din inshallah taala lecture paninta ko Allah miya kabugay tano sa may to ilmo ndauan ako kaya sabutan tanog yang kaya usayan kaya pakarayaga tano kupagan niya bandingan na karukano si sagyang kaya page 70 tariman naktano Allah subhanahu wa ta'ala ila liqa wa akhiru da'waya alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.